أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من كم هفتايج بوددوه ريغندو إشانا ما دفعوغا مي مسكتوغا كوريا مجندني الإمام النووي رحمه الله إكليك فان جماع كوروا فاوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساليس حديث بس فلو شرح كرمك سلسلة تك إغتون أقول من مي كوري غواني إن حديث شرح كوفا إيفو مهارو ديوانا حديث كي شرح أقول من كوريا مدني أقول من مهار شرح كرم مدني تبفونا أوليباداك نوان فدان حديث جبريل نوتا جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قريها وداكين صحابي بيكنوغي مجلس کے تیرےگا کرے بھی سوال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیووی جواب پھرتا کمکس اگر میں وانی اسلام کمگے رکن تکا بہے گو تو نوتا اسلام کمکی کو بیتو سوال دننے ونی ما ایک جواب گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا و بس فلو تک تیریں لا إله إلا الله نوتا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مي ماتيور يجمع توحيد جد كلمة كورة فرتم كلمة بيجتهم واه كدكاف أدي إجي ترم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة نوتا رسولكم أقول من هيتو جتريجا قراركم أقول من إكما إقرارهم جتون دلون إكما هكيوم جتون أقول من مكيا شهادة جد de kalima geteren dewana kalima wa anna muhammadar rasulullah mi kalima algon men dulun i'lan kura iruga algon men kibaga hunnan jeheye mi kalima wes algon men kiban nafin qur'ane sifatake egotun algon men wa hakada kam asfawani furatama sharute gotuga nota furatama kame gotuga algon men dannama fawane rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kurwa fawa emmeha khabar furtakin algon men hituga adin تدوكو كشور كورموانه أي حقو تدوكا ما مدوغا إكما كي أي أرغمنجة هيتا نواتا بوديا نواتا سيكونديا نويس نونس قبول نكورونس بلا نغنه ونكمك كمغاويس أرغمنجة إيمان كم فريما كورمتكا لازم وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم كوروا فوا إمها خبرتن أرغمن تدوكورم هم يقولون إكده فان كوروا فوا إمها أمر فرتكن أرغمن كيمن تريكن أدا كورن جهن أدي تيمنا كمك قطع قومن بيان كروا فواني رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي كروا فوا إمها كان كم أقولمن دروه لبه جنن جهنة كان هترون كمك قطع قومن إم فهو كمك قطع بيان كفواني رسول الله صلى الله عليه وسلم جه بس فرطه جه ماتشا ميه جه بس ميه جه واه كإسنكرون موضوع قومن واه كدكمونغس نما دافواني كوريريغا أده رسول الله صلى الله عليه وسلم جه بس فلوج ماتش إكله فانو حكم فلوج ماتش أقول منن إهم فراتك حكومين إهم فراتك بهين إسنو كورمينه أي صحابي بيكله كمغاويس أدي تابي بيكله كمغاويس أدي تبع تابي نو تتبع تابي بيكله كمغاويس أدي أمتوغا وداعن نبي إمام بري بيكلون كور بيكله كمغاويس أدي كم زمانك هنا كم إنسان كمغاويس أي أقول من فروات ريوان جهنة كم ميجي سافو مثالك أقول كورير دنوالي تبفون هندوما كوروا لوبتي أخوني رسول الله صلى الله عليه وسلم إكلي فانوجي توبر صحابي بيكلون الدان دين تربية كوروا فوا منهجوجي وروجدك إبيكلونجي عقيدة يا قبول كورما كورفما إيمان تريكموجي وروجدك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما توبل صحابي من أمته مشهور إلو مريا إكلي فانو أريهوغا دكيومون دي واهكيغا إكلي فانو إبدال وني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي
ehinduga bekadako e dannawani ekamako Abubakar gefano vidalu yadu timan ehime mihen ehinduga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma e vidalu wani yushaku an tunazzala alaykum hijaratun minas samai aqulu qala rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar tiyabamiyuge maccan Allahuge hadratun kofage hila udum vessevun kari vijje timan kale gfano mi vidalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kuraviye ekamako tiyabami hun tiyabunani Abu Bakr gefana Umar gefano vidalwi Abu Bakr gefana Umar gefano ge basfulu eyives Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfulu ge maccan hadith basfulu ge maccan nufulene debekaleಗೆ basfulu kama vi hindu den ummatuga den insaniyatuga kon adamuge dariyege basto Muhammad sallallahu alaihi wasallam gacha ufunu haggoni shakke vesnei mi manhajaki mi imanaki mi islamaki emvima lobete khunne man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge basfulu ge machan ehen insanege ehem faratege Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehem faratage bas isnu kurave adi man nabiyya sallallahu alaihi wasallam kame bayan kuravwa fa wanikon eya algon mennan ehem faratage bas ei hujjate gotuga dakkamu inkar nu kurave kurire galgon ishara kolli gotan ei madhhabege imam weribe kale kamugaves imam weribe kalum masake kuravi ebe kaluna libilevi ilmakum viha wes boda sunna mistakunna bayan koddeva Rasul sallallahu alaihi wasallam tabai wada gannawa evves haligga ege tereng evves bekada adikitto Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarbiyatu kurvevi bekalum feshigin qiyamata hame wada gannawane ha mi ummatuge ilum veri kamuga yes en komme bekada ki haqiqi ilum veri kamavwanama e bekada ko vidalen nuwane timam bekalege basfuluga hifashe timange manhajuga timange madhhabuga hifashe ehi haggu gotaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ilmu nisben nukurove evvis bekada ehem vegin algon menna fennani hatar madhhabuge imam ver bekanun nobet akhunne ebe kanun rakkatere wadagennevi ebe kanunge basfulu ehem faraitakun kirit Qur'anu ge ayat kavura not Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mativeri hadith basfulu kavura iskofane tive komme imam veri bekale gari hum waridugen asfave gaggandaka evvaha katake hadith sahabajje kamavana mayen amal kurma behe gotu ehmegin imam Abu Hanifa rahimahullah behe gotun asfave timange basfuluge fatwage kurimatiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahha basfulen ojje kama vanama timange bas raddu kurash nota farabuda jahash mi managa huriha imam ver bekaluge arihun asfabe Imam Malik rahimahullah behe goto mashhur riwayatin ei ekale ge fanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge minbar kologa khutba devon hunnawagen manaki Madina ge imam Malik ki ekalege fanu Madina ge miskituga Masjidun Nabawi ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge minbar koluga hunnawage vidalwani komme insanegge bahun heyo echchigga hifevene adi nuba echchikkamavvanama raddu kuravene komme insanegge ves hunnane enage kiban hifevene rangalu wahakeya adi raddu kuranjehe wahaka komme insanekkamugas eyaffoga ekadege fano kanay faratan ishara kurava Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge gaburfulu fasdanodu ifawa kotori kolang ishara kurava vidalwani illa sahib hadha alqabr mi qabruge veri sahiba sallallahu alaihi wasallam fiyawai manike ekadege fano ge basfule algon mennaka raddu kurumuge haggenonnan ehembegin Imam Shafi rahimahullah vidalwani evvis mihaka hagguwegen noye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfawa basfule fenijjikamugawa nama e basfulan amal nuko dukollume evvis faratakan hagguwegen noye hame gota
ಕುರಿಂದೆನ್ನೆ ಗೊತ್ತಂಗ್ ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ ಕಿ ಮಿಕಮುಗ ಮಿ ಬಾಬುಗ ವರುಗದ ಬೇಕದೆ ಎಕಡೆಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳವನು ಹಂದಾಮ್ ಬಲಿಕಮುಗ ಅನುವಾ ನಮ್ಮ ಕುರಿರೆ ಇಶಾರ ಎವ್ವೆಸ್ ಕೊಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹು ವಿದಾಳುವನಿ ತಿಮಂಕಲೆಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳುವ ಬಸ್ಫುಳು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸುನ್ನತ ಅನ್ನುವ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಆಯತಕ ಖಿಲಾಫಂ ಅವ್ವಾ ಫೆನಿಜ್ಜಿಕಮ ವಾನಮ ತಿಯಬಾಮಿಂ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾಶೆ ತಿಮಂಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಫಿಲಾ ಗೊಸ್ಫಾವಾಕಮ එහෙම අල්ගොන් මෙන්නම් හග්ගුවෙගෙන්නේ නොවේ කීරිත කුර්ආනුගේ ආයතක තාරුදුවානම නුවත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරිහුන් ආස්ෆා වසහ සුන්නතක ඛිලාෆුවා කමවානම ඉමාම් වෙරි මිවෙනි බේකලෙගේ බස්ෆුලේ බුනේ ඒ බහුගා අල්ගොන් මෙන් ගදෙන් හිෆහට්ටක එයින් කොම්මෙ බේකලක මසක්කේ කුරවමුන් ගෙන්දවි කුරින් දෙන්නේ ෆදාන් සුන්නත තබාවන් අදි එබේකලුන්න කන්නෙෆාෆෙන් එහෙනි එබේකලුන් වනි මීස්තකුන්නම් ಹಗ್ಗು ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವವ ಎಬೇಕನು ವೆಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಡಕಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಬಾಯ ವಡಾಗೆನ್ನೆವು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನವೆಸ್ ಒತಿ ಎಬೇಕನು ತಬಾಯ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಎಬೇಕಲಕ ತೌಬಾ ತಬಾವು ಮಟ್ಟಕ ಬಿಮ್ಮಚ್ಚ ಫನುವ್ವೆ ವಿಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಬಾವು ಹಮ ಮಿಮೇರುಮುಂ ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹುಗೆ ಬಸ್ಫುಳುತ ವೆಸುರಿಹಂ ವಿಮಾ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಇಮಾಮ್ ವೆರಿ ಬೇಕಲುಂ ರಹಿಮಹುಮುಲ್ಲಾಹು ಅಜ್ಮಾಯಿನ್ ಎಬೆ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಮನ್ಹಜಕಿ ಎಯಿ ಹಮ ಕುರಿಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ದೆನ್ನೆ ಫದಾಂಗ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಬೊಡುಬೇಬೆಗೆ ದರಿಕಲುಂ ಮತಿವೆರಿ ಸಹಾಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬುನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾಗೆ ಬಸ್ಫುಳುಗ ಇಗ್ಗೊತ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಬಸ್ಫುಳುಗೆ ಮಚ್ಚ එහෙම මීහෙක්ගේ එහෙම ෆරාතගේ බස් ඉස්කුරවේ නම බිරුහුරි එබෙක්ගේ මච්චා උඩුන් හිලාගේ වාරේ කෝෆා බාවල ෆාන කමමෙද ෆස්වන කමකි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වඩාගින්නේ විදීනුගා බිදුයි නුවත ආකමෙ ගෙනස් නුගතු ඒවිස් එකලෙක් ෆානුගේ රිසාලතුගේ තෙදුකමන් අල්ගොන් මෙන් ඊමාම් වමුගේ තෙරේගා හිමෙනේ කබ නොත එකම ඉක්රාර වේ ෂහාදතුගේ කලිමාගේ තෙරේගා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ රිසාලතන් අල්ගොන් මෙන් හෙකියුමුගේ තෙරේගා හිමෙනේ කම එකලෙක් ෆානු ගෙන්නෙවි දීනුගා අල්ගොන් මෙන් කමෙන් ආකමෙ ගෙනස් නුගතු රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවා ෆාවේ මන් අහදස ෆී අම්රිනා හාදා මා ලයිස මින්හු ෆහුව රද්ද් තිමන් කලෙක් ෆානුගේ මිදීනුගා තිමන් කලෙක් ෆානු ගෙන්නවා ෆා නුවා කමෙ අලං උෆද්දන් ගෙනස් මීහකන් එකමෙ වනි රද්දු කුරවි ගෙන්න ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಮನ್ ಅಮಿಲ ಅಮಲ ಲೈಸ ಅಲೈಹಿ ಅಮ್ರುನಾ ಫಹುವ ರದ್ದು ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಮಿದೀನುಗ ನೆಕ್ಕಮೆ ಎಯಿ ದೀನಿ ಕಮೆ ಗೊತುಗ ಹದಾಯಂ ಬಯಕು ನೋತ ಮೀಹ ಕುಳಕಮುಗ ವ್ಯಸ್ ಎಮಿಹ ಕವ್ವನಿ ಕಮೆ ರದ್ದು ಕುರವಿಗೆನ್ನೆ ಅದಿ ಎಲುಮೆರಿನ್ ಲೊಬೆತ ಹುನ್ನೆ ವರನ್ ನುರಕ್ಕಾತಿರಿ ದರಜೇಕ ಬಿದ್ವಾಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿನ್ ಎಬ ಗೆಂದವ ಹಗೀಗತೆಮ್ಮಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಫುಂಕೋ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಸಿಕುಂಡಿತ ಬೇನು ಕೊಗ್ಗೆ ವಿಸ್ನಾಲಾಫ್ ಕಮವ್ವಾನಮ ವರ ಸಾಫ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಮಿಮಸ್ಸಲ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಹೂರಿಹಾ ಎಚ್ಚೆ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವವಾಫ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ವನಿ ನುಬುವ್ವತುಗೆ ರಿಸಾಲತುಗೆ ಜಿಮ್ಮಾ ಫುರಿಹಮ ಕುರವ್ವಾಫ ಎಂವೆಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಹುಕುರು ಹುತುಬಾಯ ಎನೂಂ ವೆಸ್ತಂತನುಗಾ ಮಿ ಹೆಕಿವನಿ ಬಲ್ಲಗ್ತ ರಿಸಾಲ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ರಿಸಾಲ ತಬ್ಲೀಗ್ ಕುರವ್ವಾಫಿಮೆ وأديت الأمانة كليك فانوغا استجفلوغا ألفاوا دين تبليغ كرمغا أمانة أدا كربوا في ما أقول ما كمان هكيوني محمد صلى الله عليه وسلم أقول منا صاف كن ندفوا مدينون إفس كم دو كربوا في النوع الله تعالى هكي بها إكوغا هجران دهوانا أهرغا حج ما هوغا نوا وانا دوه عرفات بمغا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلك يورجنا صحابي بيكنونجي مجلسغا بيكنونجي حاضرغا اكليك فان هن ونيكم الله تعالى المائدة سورة تمنا آية باوا لبوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إنجبي تمن إله ميدو إسلام دين فريهم كورفا فيمه تمن إله حدوتون لبيجم ونعمتك غوتوغا أدي دينك غوتوغا تيابامي نتكا تمن إله روحي وديجم وني إسلام دين إحسام مدينوغ فريهم كان الله تعالى إيواني بيان كورفا واف إهم وجم بي صحابي بيكن عمر رضي الله عنه فدا بي بيكنون vidaalwa mon gendiye kaman asfawe ecce furihamo moffoga den onnani eti uniwa mun diume manaki
دين مها حساب فرهم ويه رسول الله صلى الله عليه وسلم ge دور مي حساب نمونيه اهم بين ايغترين بي الصحابي بي كلنا احساس كرفونو رسول الله صلى الله عليه وسلم دين اكلي غفانو ge ور ربوge حضرتا ودا گنوا فانكما اهم وگين ادوهوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلام دينوge ماگنو كنكم بيان كرවවා صحابي بي كنون هكي كرවවා الا هل بلغت اللهم فاشهد timan kale gfanu tebami honna mikan angava fi munun heye ebe kanu ade he denno ma kale gfanu maccan shahada ingil furun ishara korwa hadis korwani allahumma fashhad e aluge veri allah hekiwe wodi gannawande edu haki ekale gfanu ummata wakiwe wada gannawane kama adi ummata ada korwanje haggu tabligh korwa wafikamuge heki efu ekale gfana fahuga anna bayaku nuwata wada gannawa bekanun taki eba eggiteriya midinuge faratun kame hela hutta kamuga vies nidifa ovwa hofenegga kamuga vies enun halatukun kamuga vies libijje kama bune miveni tanegga miveni aeten eveni tanegga eveni duae miveni tanegga miveni dhikure kuruma bunedi miistakunna dini kame gotuga bunede kamavvanama e mihaka nuwata ebayakan e dawwa korveni muhammad sallallahu alaihi wasallam ekale gfanuge istajfuluga eligendiya zimma ada no kuravwakam ekale gfanuge dinan alag gennan je kantattake ebo ekkamuga ehmima lobete akhunne algon men visna fikuru hingalima algon men navs kashawru wegendani shahadatuge de kalima ge tere muhammad sallallahu alaihi wasallam risalatuge tedukaman algon men hekibe iqrarwa kamavana ma ekale gfanu evvis kamen uni kuravwa du kuravwa fa nekkan algon men kashawar korenjen eron algon men na ekale gfanu ge rasul kama nabi kamuge maccan hekibe ben hawana kame gotuga ekale gfanu ge hagguga wes ekale gfanu gennawa fa nuwa kamen algon men ufadda gen nuwan ما النبي صلى الله عليه وسلم كي الله سبحانه وتعالى فنوفي إلهه عليك مشا رسولك مشا إنسانك مشا أرغن من فدهاجتك كان هوري بيكدك أرغن من دنموان هم هم إكليغ فانو إكليغ فانا غلوا جموس إكليغ فانو نوتا إكليغ فانو جي أريوغا تبي صحابي بيكلو نكوروا كمين أرغن من الله أفداغين koggen nuwan ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahadatuge kale gfanuge nabi kamuge shahadata nota rasul kamuge shahadata khilafu kam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge eid milad nota kale gfanu ufambe wada gennewi duhoge namuga duhe faha kon eduhoga lentaka raवर takkiya bandi takkiya ekikahada kottu takkagin keuma adi hama ehemme ما النبي صلى الله عليه وسلم جه حقوقا صحابي بيكنون كورفا فانوا كنكن إكليغ فانا نسبة كوجين كون هدون واني إكليغ فانو جه رسول كمان أرغون من هكيوما خلاف كمك غتوغا سوبكي إيرون إكليغ فانا تهمت كوربني إكليغ فانواني فريهم الدين تبليغ كورفا وافي نون كما هم غتا هفنا كمك غتوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى جي very kama evs gulu men nekkan algon men dannan jehen mane kalgon kurigas dannawalin erregga shahadatu ge dekalima ekiga algon men iqrarwan ei errukune gotuga otumoge beenun takuteren e beenumeke nota em maqsadeke ei Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kuruma ekuga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki Allah ta'ala ge uluhiyyatu gabes adi rububiyyatu gabes adi asma wa sifatu gabes evvis waraka bavre wada nugannawa ilah subhanahu wa ta'ala ge khalugutakun kure alutakun kure alen adi makhlugike eyye mi de kalime eki gotumuge emme bodu beenumaki bay faharu faharega bay kannota miheka olon aragen nota qabul kurame dashum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zat fula nota kalefanu ge
habata ekale ufanuge jahfula nugule kamen Allah taala khassawa kamen ekale gfana ves nisbe kogen bayko kon ulefane misalaka ekale gfana dua kuru ekale gfana ki kainatu umuge aslukamuga bune ekale gfana madahathana kiya ulu ekale gfana ki hajit fuddama devwa bekale kama ekale gfana madah kiya sana kiya ulu ekale gfana dua kuru nuwata ekale gfanu onnevi tanadda turkufada mihage kariga ekale gfana dannawa devwa she timannaga aila miulani waran nikamati harige mi kandeligin ro shirku sawbaki dua kon hajita fuddadun man edibeni hamekani Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun khassakum mifada kankamugo balitakun shifa devuma rizqu tanawas koddevum fada kankamugo ehennennu duniya matiga dirihuri kame koddeve waruge mi kariga kame koddeshe bunevida tanegga oingecche ge ekkoluga hifade nuwata enumves ehiteri kamakan ene kurewur kamakan madadakan edevida ekamaku Allah subhanahu wa ta'ala khasawegen wa kamegga evves faratakan algon men dannawagen nuwane Allah subhanahu wa ta'ala ehmegen A'raf suratuge addi avwana sateka addi avwana ayatuga wahi kurawani ekarege fana qul karege fana widalwash la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah karege fana widalwash timan karege fana kammi evvis halegga timan kalega faanuga amilla nafsu fulattakaves gellumevyes adi manfaa'ikamugavyes milkuwe wadagen wa bekalaki men nune khud ekalega faanuga amilla nafsu fulavves gellumen adi manfaa'i milkuwe wadagen wa bekalen nu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay asu Allah taala ekkawantakon ilahuge tawhidu gedeskatuma illa ma sha Allah Allah taala irada kuravagin timan kalega fana jessevi musibate nuwata devvevi heven nuwata niyomate fiyawe hame gotan Allah subhanahu wa ta'ala jinnu suratuge ekabis wana ayata babis wana ayatuga wahi kuravani qul kalega fana widalwash inni la amliku lakum darran wala rashada timan kalega fana milku wadagen nuye tebami huna gellume devwakavis adi tebamuna tedumagu dakkawakavs Muhammad sallallahu alaihi wasallam oti tedumagu bayan ko devvum da'watu devvum hidayatu devvumaki tedumagu dekkewmaki Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratu wakam ekale gfana was ibaru fulannungai tedumagu dekkewmaki miheka ballawa ehennama ekale gfan sallallahu alaihi wasallam ekale gfanu ge bodube befulu Abu Talib ge fana tedumagu dekkevis nota dekkewunis Allah subhanahu wa ta'ala ge Medina Muhammad sallallahu alaihi wasallam emme bodan khidumek kuri ekade gfanu himaye kuraman emme warugade masakke kurvi Medina ge emme kuri koluga Makka ge mushrikun emme boduef undugu boduefawi wagutuga emme masakke kuri insanaki shakke vesnen ekade gfanu ge bodu bebe fulu Abu Talib ge fanu ekamaku ekadege faanuga haya puluga kurevi emmeha masakke pulutaka fowes furana fulu du kurevi kurige millatuge matiga kufuruge matiga mushrikege gotuga kanda eligin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vidalu mun gindivi vidalu washe hama ekani la ilaha illa Allah hama ekani ekalima ekani avaharumge wagutuga vidalu washe kalimatan nuhajju laka biha inda Allah timan kalega fanu erum Allah gadotuga hujje gayam kurawwa hushime kalega fanu ge dufulun e kalima vidalu wikama avahare wadagennumge wagutuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edi wadagannawale bodukomo e kalega fanu islam be wadagennama Abu Talib ge fanu engi wadagannawa haggu rasulekam Muhammad sallallahu alaihi wasallam e kalega fanu genne vi risalati ki haggu tedek ekamaku Makkage bodunna mushrikunge verinna oy biraka ladegge sabun Abu Jahula adives enu Makkage mushrikunge ashrafunge munu takabbalal mafoga evidalwani Abu Talib mi avahare wadagannawani kurige millatuge matige Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan imam be waden nugennevi ekama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
كيرت كرفيما الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنغا آية باوا لوا وحي كرفني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إيه محمد غفاني إنك همك شورون كلي غفانك لا تهدي من أحببت كلي غفانو كتم لو بفلو وداغنوا ميه كمغاويس اميه كتدوم گنو دكوينت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إكمكو الله سبحانه وتعالى إله إديود جنبي على كتير ما قدك وارد. إهمما لبت أخوني محمد صلى الله عليه وسلم ينقطي دعوة دفون تبليغ كرفون هداية دفون مجبارين إكليك فانك لبيود نغنم شفاء دفون مجبارين إكليك فانك لبيود نغنم إكليك فانك أتي الله سبحانه وتعالى حضرتك دنهم إهم إكليك فانا ودارو من الله تعالى إيه وحي كرفني تقرارك قل كليك فانا ودارو لا إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا تمن كليك فانا ملك وداك نوية تبامي هنا تكامس جلو مفس أدي تدو مجد دكواكبس قل إيه فوقا أنا كاسنغني كليك فانو ودارواش إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد هم كشورن تمن كليك فانو الله کے حضرتم أن كما كنت يبامي هنك سلام بسكوشن ندفين أدي الله سبحانه وتعالى جسوا كما كنت يبامي هنك تمن كليك فانو دركوشن ندفين هم إهم تمن كليك فانا واجي بريدي الله کے حضرتم فيها إهم فراتكم تمن كليك فانا مدد ندفينت مي لبتي أخوني توحيدك مي إيمان تركمكي محمد صلى الله عليه وسلم رسالتك صاحبا إكليك فان هنبي مي منهجك متيغا أولا كمكي احترام أقواله صلى الله عليه وسلم ما نبي صلى الله عليه وسلم بس فرطك احترام كرو كورين أرغن من دين نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بس فرطك مچك إهم ميه بس اسنو كرو مهارو ميدنواني إكليك فانو حديث فرطك احترام كرو ميد أرغن من كتريغا ورن نفنكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرائب پلون أرغن من فنونو كمغاويس أدي فتقا حديث ليفا كمغاويس إيه كوربي احترام ورق كودا أرغن من كتريغا بايم ميهون أي إفس أجن هوري إتش كمغاويس ندك إهن ندك ويكما وانما إسنة إحاديثا عمل كرمكي أي وردركم فرتما ين احترام كربي إكم واني بلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية كربي جيلو بيكنم إكليك فانو سنة إكليك فانو بس فرتك كرب من جندوا احترام الله سبحانه وتعالى حضرة آسفا الله سبحانه وتعالى حضرة آسفا أمر فرتك غليجي بيكنم حالو كلو إدوهاكو عمر رضي الله عنه خلافتك طائف آدميهكو رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكي كلا ودي إباميهم كمش وركا أدوغدكو واهك دكا هدي أدوغدكو واهك دكا هدي أي مدينة أهلورين النو مدينة أهلورين بني رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانه فشكين تربية وفا إكليك فانو مسكي كلوغا إكليك فانو كتر كلو كاريغا أدو فلا واهك دكا هدو أي إبيكلون كرفا كمنو إغوتو غاوانيكو هندوغا عمر رضي الله عنه إدميهم بلا فنوا جنوا وداروني لولا أنكما من أهل الطائف لا وجعتكما ضربا تي دبيكلون نكي نو تدميهم نكي طائف دميهم كما نوينا مانكي مدينة أهل ورين كم غاوا دميهم كما وانما تمن كليفانو تي دميهم غاغا تعزير كرف مغتون دران أدب دفوا حشيم نو جسوا حشيم مانكي إكان أنغ نينغي نوتا إكان إنيا نينغي أناتي صوبكي الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن حجرات سورة ديوان آيات وحي كرفني يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
mi warab bura ayate kamuga sahabi be kaluna ve wadagenne ve ayate nobeta khunne agul me ebe kalunge siratun mi filawalo libigatun haggugam ve ya ayyuhalladhina amanu e iman ve jamista kunne la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi tiyabamihum adunu funashe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge adufuluge macca wala tajharu lahu bil qawl tiyabamihum ekalege fana haru adun gowana hadashe kajahri ba'dikum li ba'din tiyabamihum ebbe ko anebbe ka gowa ule fada Allah taala kanda ligin iman kamge ahulu werina nahi kurawwa fawa kame ekalege fanoge basfuluge maccan adufna basbunuma ekalege fana gowumugaves ehem mista kunna gowa fadan adu haru ko gowa ulum kine vani ekamuge natija ek gotum ballawa lobata khunne kamuge nurakka terika an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun tiyabamihun nudane tibihaluga tiyabamihun amalta batiluge gada kitem gina hewamare koffa hurikamuga ves ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge basfuluge maccan adu fulumun nuwata ekalege fanan ehem mihunna gowa ule bidan bahurwan gowa ule kamavana matiyabamihun amalta batiluge hingadanate mi aye bawale vuma guligen sahabi bekalna kurin algonu denne fadan warabbudu kamaka vegen dia ekalege fanuga arihuga uluvumuga kihinetto den timannamen akhlaaqu bahattam vi kiha warakatto timammen adu ufla ulemvi kiha warakatto ekalege fana goale vumuga adabu ta'zim gengulemvi thabit bin qais radiyallahu anhu zuwan bekale rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga khutba devwa uluwa bekale ekalege fanuge engi wuntan angaw engi umuge gotun basfulu vidalwe khutba devwa uluwa befule zuwan befule adu gada riti adegge veri kanta dimawa gotaki mi aye bawa levuma ekuga ekalege fano giya vede wedagenne gota gi kolun nikume wedan nuganna thabit bin qais radiyallahu anhu ge kola vede wedagenne gota den ge nikume wedan nugannawa riya duwal ekalege fano ge kamaki kirit kurevu riya duwal ekane ma ekane gege innawage rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ekalege fano feni wada nugannawa ta duwastake vech ballawa ingeto rasul sallallahu alaihi wasallam ge emme khasa ekkamaki ekalege fano ge sahabi bekalunne gelli wada nugannawa maniki ekalege fano ge majlisun sahabi bekalaku gelli jikama vanama wagutun ekalege fano ingi wada gannawa efoga ebekalaka behegutun takuraro kon nufenna kama vanama suwal kurawwagin ebekalak faharega awahar fulu ve ulu wafane misalaka adas kam fulega nuwata awahar fulu dappawa onna wafane darusen onna wagutegga nuwata efada halategga bali haluge sobu nuwata ehem beskame dimavda nuwata ama awahar wegen besingadan rasul sallallahu alaihi wasallam suwal kurawwa sahabi bekalunna kobato eveni miveni bekalako komme ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwal kurawani kobato thabit bin qais sahabi bekalunna dannawani wadagen gennawash e bekalunna dannawani mi aye bawale maffoga ekalege fano gekolu nikume wada nugen riyadu alu kirit kurawani kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha genno ma ko ekalege fano hadith kurawani ma yubkika ya thabit e thabite tiba konkama ka horehiye kirit kurawani vidalwani ballawa timan kalege fano birfulugem wada gannawme timan kalege fana behe gotun numbaye allah subhanahu wa taala mi ayen algol men demmega mikiyevi aye يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي آية نميتا غاميون أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون تيباميه ندن تبا ندن هور تبا تيباميه عملتا باطل وجين هنجا دانته إكما بيرن تمن كله كون كم كتو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو إكليك فانو vidano وجين خطبة دفوا أدوفلا إعلان كروا أولوا بيكلك مفاتي إكليك فانا إكمكو إحساس كرفوني إكليك فانا شيء يا إبوا ليفوتي إكليك فانا بهي قطني إهم بما بيرفلوكم وداعين هتاما كرفومغا إنما نهدوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم إكليك فانا حديث كرفوني
أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة تبا روحي ودا نغن نوم هيجي تعريف لبيجنوا بيكلك غتوغا هنگم جيگن ديري عڑواك أدي شهيدك غتوغا قتلوا ودا غنواك أدي سورغي ودا ودا غنواك محمد صلى الله عليه وسلم دوفڑو وغتو بلوا ايفهو e birugen birugatuma gulige rasul sallallahu alaihi wasallam nukiyamantir vividane kamuge ekale ufanuge arihuga adu fullevigen amalta gelligen hingadane kamattaka e birufulugen wadagennuge natija eki iman terikan hyudderega warugodefawa kamuge hekke gotum man nabiyya sallallahu alaihi wasallam e khabar kurawani ekale ufanu zuwan umuruga diri hunnawaniko tiba nedim heye ufaveri taurif libigen wa diri ulumen uleka ಶಹೀದಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಕತುಲುವೆಗಿಂದಾಕ ಸೂರುಗೆ ವೆದಿ ವಡಾಗ ಗನ್ನವಾ ಸೂರುಗೆ ಲಿಬಿ ವಡಾಗ ಗನ್ನವಾ ಅನಕಮ ಖಬರ್ ಎ ಬಿರುಫುಳುಗೆ ವಡಾಗ ತುಮ ಐ ಇಹ್ತಿರಾಮು ಲಿಬಿ ವಡಾಗ ನೆವಿ ಕೊಮ್ಮೆಗಸ್ ಜಮಾಂತ ಎಂಬುರೆಮುಂ ಆಸ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಮ್ಮತ ಕುರವೆವಿ ಖಬರ್ ಗೊತ್ತುಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ನುಬುವ್ವತುಗೆ ತೆದುಕಮುಗೆ ಹೆಕ್ಕೆ ಗೊತುಗ ಎಬಸ್ ಫುಳುವೆ ಮುಜಿಜಾತೆ ಗೊತುಗಾವೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮುಸೈಲಮತುಲ್ ಕದ್ದಾಬ ಕುರವನು ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಶಹೀದು ವಡಾಗೆ ನೆವಿ ಅದಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಮಿ ಜೆಹೆನಿ ಹಿಕ್ಕಿವಾಂಗ್ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಎ ಖಬರು ಫುಳುಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ಸುವರುಗೆಗೆ ಅಹುಲುವರಿ ಗೊತುಗ ಮೇಸಬ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಕುರು ಕೊಲ್ಲಾಣ ಮಿರೆಯ ಫುದೇವರಕ ವಗುತುವೆಸ್ ಹಿಂಗಾಫ್ ಎನ್ನಮಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿ ಮೌದೂಗ ಮಿದಕ್ಕಮುಂಗ ವಾಹಕ ನಿಮ್ಮಾಲು ಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಕೊಡಕೊಮ್ಮೆ ಮಡುಕೊಲ್ಲಿ ದೆಂಗೆ ಎಫೋಗ ಬಾಕಿ ರುಕುಂತಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿರಾದ ಕೊರವಿಯ ದೆಂಗನ್ನ ಹಫ್ತಾಗ ಜಹಿಲಾನ ಹಿಮ ಶಹಾದತುಗೆ ದೆಕಲಿಮಾಗೆ ತಾರೀಫುಗ ನುವತ ಶರ್ಹಾಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದಕ್ಕಂ ಹುರಿ ವಾಹಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ವರಕ ಮಿ ದಕ್ಕಾಲಿ ದುಆಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನಕಿ ಮಿ ದೆಕಲಿಮೆಂ ಹಗ್ಗು ಗೊತುಗ ಇಮಾಮ್ ವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಗ್ಗು ಗೊತುಗ ಎಕ್ಕವಂತಕಂ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಗ್ಗು ಗೊತುಗ ಅಳುಕಂ ಅದಾ ಕುರ ಅದಿಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ರಿಸಾಲತುಗೆ ತೆದುಕಮಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಇಕ್ರಾರುವ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಹಗ್ಗುಗೆಂ ವ ಮಕಾಮುದೆ ಅದಿ ಹಮ ಹಗ್ಗು ಗೊತುಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ ತಬಾವಾ ಬೈಕಮುಗ ಲೆವ್ವೆವುಂ ವ ಆಖಿರು ದವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ವ ಸಲ್ಲಂ ವ ಬಾರಿಕ ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್ ವ ಜಜಾಕುಮುಲ್ಲಾಹು ಖೈರಾ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತುಹು.